Isi kemasakan nanging lowongan dua ngalih untuk di depan kang wang malu. Dadi waitress sangon batu loncatan. Cari kesempatan banjir orderan, tukang masak masih kewalahan. Bose kelabakan terima pesanan, nanging tukang masak ni kuangan iseng ilo. Itu menawarkan bantuan. Sing medaya bose koni demen gadi sung ilo man posisi. Ulian masakan ilo ane jan sing jani kone demen. Ilo ni jegek ule waitress tadang aku jan masakan ni saja jan. Pelanggan ni liu makan ni meimbu ule ni lo dadang aku. Ilo ni jegek ule waitress dadang aku jan masakan ni saja jan. Pelanggan mekenyam bosnya mekenyam kadongi masih mekenyam. Jani ilo milu masih demen megai sesuai basic pendidikane. Uling pidan mula ngantos-ngantosang uling waitress apang ilo dadang aku. Kesempatan banjir orderan, tukang masak masih kewalahan. Bose kelabakan terima pesanan, nanging tukang masak ni kuangan iseng ilo. Itu menawarkan bantuan. Sing medaya bose koning demen gadi sung ilo man posisi. Ulian masakan ilo ane jan sing jani kone demen. Ilo ni jegek ule waitress dadang aku jan masakan ni saja jan. Pelanggan ni liu makan ni meimbu ulian ni lo dadang aku. Ilo ni jegek ule waitress dadang aku jan masakan ni saja jan. Pelanggan mekenyam bosnya mekenyam kadongi masih mekenyam. Ilo ni jegek ule waitress dadang aku jan masakan ni saja jan. Pelanggan ni liu makan ni meimbu ulian ni lo dadang aku. Ilo ni jegek ule waitress dadang aku jan masakan ni saja jan. Pelanggan mekenyam bosnya mekenyam kadongi masih mekenyam. Jani ilo milu masih demen megai sesuai basic pendidikane. Uling pidan mula ngantos-ngantosang uling waitress apang ilo dadang aku.
paling wetris apang ilo dadang